Ke a le dumediša ebile ke a le amogela go semoya ka ngaka Mmakgabo. Ke tlo kgopela gore le subscribe le like channel ya rena le gotle le notification bell gore ka motlha ke uploada di-new videos le kgone go tseba. Ebile ke rata gore le share le di-video tša rena le batho ba ile gore la ba rata. Ke a tshepa gore tlo ipsena ka taba tše le gore ke le tshwaretše tšona. Ke a leboga. Ke rata re dira reading ya rena this week ya beke e ke re bona o na le tša bophelo tlo sepela ka sebopego mang, ana dilo tša bophelo di tlo sepela ka sebopego mang. Ke na le the 3 of Wands, the 1 of Swords, the Queen of Swords, the Wheel of Fortune, the Page of Wands. Okay, ke tšete ya mafelelo. Ke tšete ya mafelelo. The Knight of Wands. Okay guys, ge re tsamaya le reading ya rena ke na le the Ace of Swords, ke na le the 3 of Wands, ke na le the Wheel of Fortune. Ke karata tše ke tlo thoma ka tšona tše le re tla ba di bolela kudu le wena ka mabaka a ditšhelete, mešomo, di-business, jwale le jwalo. Okay, but this week o ka kgotšo e ba le di-brilliant ideas, the creative ideas. Like wa re o dutse wa kgotšo le gore o thoma ba le di-idea tša gore o ka dira 1 2 3 like ye leng gore e ka tla ya go tlišetša letseno le le kaone in future. Wa ba maybe wa bereka goba o na le business e itseng goba maybe o na le mo e le gore o kgwetša tšhelete gona every month. O ka kgwetša le gore o thoma o planela tšhelete la gore what can I do gore tšhelete in future e tlišetše letseno le le kaone. Maybe o ka kgwetša o thoma go investa, o decide gore re ke investe goba o decide go reka di-shares goba mohlomongwe o thoma a small business ka yona e le gore business yona e tla gola next time in future e tla ba le business e kgolo e le gore e tla o tlišetša something se stable, e tla o tlišetša security go wena le ba lapa la gago. Ba re o ka no fela o kopana le mathata here and there like could do this week like le tšele gore maybe e ka ba like o kgotšela go ba le di-doubts, di-negative thoughts jwalo le jwalo goba dilo ya di sepele ka sebopego se le gore wena o plana ka gona. Ba re dilo tša mohuto eno di seke tša go nyamiša akere o swantse o be le maatla ka ra bophelo dilo di ka sena be tša sepela very very smooth akere go tono phela gona le di-challenges, so o swantse o be bohlale o lebelele di-challenges tšeo ka bohlale ka leihlo la bohlale gomme o di solve ka tsela ya bohlale. Okay, ba re tseba gore everything e tlo šoma gabotse, everything will work out well and for the best. And then ba re when coming to polelo ba re o communicate clearly akere ge e le gore maybe let's say o na le business gona batho ba go šomela kore e ba le tsela e le gore o ka tseba gore okay ke communicate le bona ka tsela e itseng akere go ba le a boundary between nna le bona ba santse ba respecte ba santse ba respecte mošomo jwale le jwalo akere ba re sa botlhokwa kore o be very very objective akere and then kore o be le di-objectives tša gago o sete di-goals tša gago gore nna ke nyaka go achieve 1 2 3 and gore ke achieve 1 2 3 ke santse ke sepele tsela e so. Okay, so go ra gore le melao yeo o tla e bula go batho ba le gore
ba go thusha ba ka ba o thusha ka gae ba o šomela ka gae goba ba o thusha ka business ya gago goba batho ba ile gore o šoma le bona mohlomongwe o ka ba o le supervisor mo berekang gona batho le ba reporta mo go wena jwalo gore mošomo o kgone o tswela pele ka re ge ba faila gore a re le wena wa faila and then ga wena o faila gore gore di-manager tša gago ga ba sa o lebelela ka letlho le le botse because wena wa faila go faila gore a re company le wena ya faila a e sa kgona go kry-a letseno di-objectives tša company ga di sa kgona go fitlhelelwa ka baka la di-mistakes tše le gore wena o di dirile ba re this week o ka kgwetša thoma o planela for the long term ke nto le ba nyaka gore o e dire o planner for the long term go planner for the long term whatever we planang tsona e tla o tlišetša success in future e tla o tlišetša security o ka ba setse o startile lapa o ka ba se tlhobe ba lelapa le leng la gago but obviously in future o tlo ba le lona so gore you need to start now go ka kgotsa le gore wena o dira di-mistakes goba o dira di-wrong choices those wrong choices di tlo affecta in future and di tla affecta le lapa la gago go ka dira di-wrong choices ka tšhelete those wrong choices di tla o affecta in future but o ka make the right choices today tseba gore o tlo ipsina ka bophelo ba gago ba lapa la gago ba tlo ipsina ka maphelo a bona and le bona e ka ba success mo go bona gore gore a re wena you need to gore o sete foundation ka o tsena sekolo ga gago go kry some trainings here and there le ka sebe go tsena sekolo but mohlomong o ba le this creative ideas wa nna faso ya potsa nna ke eng ntho nka e dirago a kere gore ke kgone go ba le letseno ke be successful ke be le tšhelete ke be le bophelo bo botse a kere so o gopole gore the universe ga e re re llele mahumo a lefase ga e re re llele di-material things ga e nyake sowe a kere but re llela bophelo re llela le go kgona go thuša ba bangwe a kere so gore gore ke responsibility ya gago gore wena o sete foundation today o isetela bana ba gago o isetela batlogolo ba gago o isetela your coming generation ba re go na le di-choices tše le gore o di dirile in the past so tseba gore those choices tše o di dirile in the past ebile the right choices go na le tše o di dirilego in the past tše le gore ka tšona today wena o tlo kitumela o tlo kgwetša letseno mphufutšo wa phatla ya gago from those choices ka nako e ntšha e ke re fela to lekhumo e ke re motho o tla kgwetša lekhumo a ke re gore motho o tla khuma a ba le tšhelete dintše dintšintši a ba le ding le ding no a ke bolele seo tšeo ke di-material things a ke a tshwana go bolela goba too much into material things a ke dilo tša lefase leke a ke re phelela kore re planela semoyeng a ke but ka ga ke tlhela ke bolela ke re well tšhelete ra inyaka ka mokana rena ka kala gore without tšhelete re ka se be le morobalago re ka se kgone go patela motlagase re ka se kgone go patela metsi re ka se kgone go ja re ka se kgone go apara re ka se kgone go iša bana dikolong le rena re ka se kgone go dira tše dingwe tša bophelo a kere so that's why re needa tšhelete gore re kgone go phela a ke re kgone go sustaina our needs a kere so ge ke bolela ka lekhumo guys like nako maybe ke ya go botsa kere through a reading ke a bolela kere ba go na le lekhumo le le o tlo le kgwetša o se ka kgwetša o nagana gore ke tlo kry-a dimilione ke tlo tshwara lotho ke tlo dira no ba ka no bolela ka lekhumo badimo ba gago a kere goba mangelo a gago mare ba sa bolele ka dimilione motlhong ba bolela ka some few rands ke lona lekhumo la gago ke lona lekhumo le ba bolelago ka lona kore ke bolela ka lekhumo ke no refera to tšhelete a kere lekhumo ke di-blessings that's why ke tla re lekhumo ke refera to di-blessings dimpho tša gago a kere so ba re go na le dimpho tše le gore o tlo di kgwetša beke yona yeke a kere tše e leng gore ke di tla from di-choices tšeo di dirilego in the past o na le ntho e le gore sa le wa e dira either maybe o kane ba o dirile investment e itseng motlhomong wa kgwetša le gore maybe ya matura e segale o tlo kgwetša dimpho tša gona or motlhomong there's something that you did in the past e le gore today e tla go fa something goba in the past go na le ntho e le gore training e le gore sa le wa e attenda no today o ka thoma gore okay through that training e re ke thoma o dira 1 2 3 ka yona a kere ke bula business gomme business e utlišetša eng lehumo e utlišetša dimpho e utlišetša tšhelete ka ra bophelo ene ba re o tlo ke kgwetša o thabile kore o thabiša ke mošomo wa gago o thabiša ke dilo tše o di dirilego in the past tše e leng gore le kgone go lebelela
wa bona gore ke nnete ke kgonne go achieve 1 2 3 ke kgonne go dira sele ke kgonne go reka sele ke kgonne go reka pet ke kgonne go reka stand ke kgonne go dira thurumunyana ba ke kgonne go aga motse ba ke kgonne go dira sele ke kgonne go reka koloi akere so o tlo kgotsa o thabile ka those things tse le gore o kgonne go di achieve. It doesn't matter gore ke ntho e kakang, it doesn't matter se se lengwana kore whatever o kgonne go e dira o tlo thaba ka yona. So ba re ga ne jale ke nako le ya gore then o planele for the future, o planele for bokamoso ba gago akere ene ba re go planela for bokamoso ba gago o seke wa rasha dilo o seke wa fela pelo wa dira dilo ka o jaga no tšea nako ya gago, take some time o be le buka gago ele gore o tla fela ngwala fase and then o fela o boela morago mo go yona o lebelela o bona gore o ka eda eng o ka change eng o ka tlogela eng jwale le jwale go ntse o planela for your future. So ba re go bile le dilo tse le gore di bile tša ba delayed akere ka ra phelo ba gago maybe ka ba le tše le gore di amana le tšhelete di amana le dithuto tša gago success eng goba mošomo ya gago ba di-business tša gago go bile le some delays here and there somewhere akere so those delays akere they are coming to an end dilo tšeo e le gore di be di tswalelegile akere maybe be le di-blockage tše le gore di cositše ke manaba a gago ba bona gore wena o tlo ba successful ba dira some blockages here and there but those blockages they are coming to an end go na le tšelo gore di a stopa kore go ra gore maatla a bona goba dipheko tša bona tša meleko ga di sana maatla akere so they are coming to an end akere ba re o tlo bona ka speedinyana le thoma go change ntho e bego e tswalegile kae akere e gana go tswelela no ntho gona e tla tswelela ba ba motho o sala applyela something certificate goba eng jwalo le jwalo dilo tša gona di be di sa sepele gabotse no dilo di a bulega certificate sa wa skry-a ba bangwe motho ba apply ditšhelete tše di itseng maybe ditšhelete tša di-pension ding di-pension tša batswadi jwalo le jwalo dilo di ba di tswalegile gomme ga jwale dilo di tlo bulega ba re go tlo ba le di-positive changes ka raphelo ba gago this week ga ile gore o motho e le gore o rata go raloka di-bettings jwalo le jwalo wa kgotsa le gore the past few weeks the past few months o bo jewa too much dilo di tlo change ka kgotsa le gore yone o ba le mogolo o thoma go wina jwale akere problem ya rena guys kudu nna le nna problem ya ke nago le yona akere that's why ke sa better those things kore ge ke be ke better akere ke motho le o se kgone go stopa I don't know when to stop ke a wina but because ke wine a ke stopi ke ba very very greedy I want more ke tlo no jenela ke wineng ka no tswela pele ka o betšha ka ne a fetša ya jewa that's the problem. So why ke bolela so ke setse ke bolela so go batho ba ile gore a kere maybe o theleditše this reading a kere ke bolela gore ge ile gore bo kgotse le gore bo jewa the past few months maybe not maybe ge ile gore bo jewa the past few months this week o ka kgotse le gore o thoma go wina mabati a bulega o thoma go wina jwale wa kgotse le gore wa wina mara ga o itše tšhelete la wa stopa o dira ka mokgola lena ke bego ke dira ka gona o no tswela pele yene la winneng instead ya gore o itše o stope wena o no tswela pele ka o betšha wa ba greedy go tshwana le nna then mafeletše tšhelete ya jewa wa fetša wa re that reading e nlatlheditše e be bolela maaka ge nke be se kana nka be ke se ke betšhe no ke tšere my last money ke betšhitše no ke jelwe you need to know when to stop and ge ka this reading a kere sepela o ye go betšha a kere you have free will wena ke wena o tsebang go make di-choices tša gago go bona re wa jewa please tlogela go raloka dilo tšeoe tlogela go raloka ge ile gore bona ka re you are out of control ga o kgone controla this thing ye ke ya go betšha you are gore it's like temptation or you are tempted it's like o ka re gona ntho ile gore ya go controla re wena o ne o tshwara tšhelete nane go betšha ene go betše fela ga o wine wa jewa ga o kgone go wine ga o kgone go stopa you keep on betting then o tshwanetse o tsebe gore o need a help either wa stopa goba o kry-a a psychologist goba ke tsebe motho re ka bolela le wena le ka go bona gore go bontšha gore wa tsa re keng o tlo ke tshola because at the end o tlo kgotse le gore ge ngwaga o fela wena a se o berekele selo ge ngwaga o fela go ka calculata tšhelete la di jelwego o tlo kgotse le gore o dusitše tšhelete dintšhi tše le gore o ka feletse ebile o lla go le batho bangwe o tla kwa ba re motho o jelwe a fetša ke polaya ke tšona lo tša mohuto no moso so go bona gore ka re you are being kore you are too tempted
it's like this thing e go possessitše kore go no tshwane motho e le gore o ja di-drugs mo e leng gore ga sa kgona go control o phela ka tsona wa bona so ga nyake re ntho mo hutwe no akere so a nyake gore go dira dilo o be obsessed ka dilo tšeo go bona gore you are being obsessed ka yona immediately tlogela okay ge ba bolela ba tswela pele mangelo a gago le badimo ba ba le go mokganyeng ba re wena o motho wa botlhale go na le ditalente tše le rona le tšona ke nako e la gore o realize ditalente tša gago akere and then ba nyaka go bona o le independent o seke wa kgotsa o dependa go batho ba bangwe gore o je ke ntse la gore wena o tshwanetse o kgopele pele no ga ba nyakelo tša mohuto no ba nyaka gore o be independent o kgone go itirela dilo tša gago akere mare bothata ba re ka nako nngwe you are too controlling tlogela mokgwa o ba o too controlling maybe o rata gore batho ba phele ka mokgwa le wena o phela ka gona batho ba decide ka mokgwa le wena o decide ka gona gopola gore we are different as people o bontšha gore we are different o tla checka di-star science sengwe se sengwe se go botsa gore motho o moso motho wa belegwa under star science so Aquarius o so motho wa belegwa under a Pisces star sign o so o ka se kgone go controla motho mongwe a go kgonagala motho mongwe le mongwe o rula ke star sign sa gage so se ka ba too controlling okay ba re tswela pele ka o ke tshepa believe in yourself akere and then o seke wa kgotsa ba le mokgwa o ke dao o seke kgotsa ba le mokgwa wa o ke nyatša o ka re o dira dilo wa kgotsa dilo tša wa di sepele ka sepelo se le gore wena o plane ka gona wa kgotsa le wena o thoma go nyatša o thoma ke dao o thoma bona ka re wena o le shilo or something like that no you are not like that maybe go na le ntho o tshwanetse gore o e learne from those things ge dilo sa sepele ga botse you need to learn something the universe nyako gore wena o learne something from those things or motlho mongwe what is your intention go šala o starta yona ntho o e dirago akere what was your intention go ka kgotsa le o dira dilo and then o e dira ka di-intention tše le gore ke tša go gobatša batho ba bangwe ke tša go koša batho ba botlhoko ke tša go tšea from other people without their consent then obviously dilo tša go di ka sepela ga botse the universe will make sure gore dilo tša go di ska ba tša sepela ga botse because wena o dira dilo with the intention of hurting other people of taking from other people without their consent okay nako nngwe dilo di sepela botse because wena o dira ntho e le gore it is not meant for you ga se one of your purpose in this life ga se one of your talents that's why bare you must realize your talents bare and then this week ntho e nngwe o santse o dire ke ntho la gore o balance between your personal life and your profession life o ska kgotsele gore wena motho le go ba kore ka mokana rena rata mešomo ya rena but gone batho ba bangwe kore motho o kore 90% ya nako ya gage o dira dilo tša mošomo goba 99% o dira dilo tša mošomo le ga le gae o dira dilo tša mošomo ga re ge ke le gae e re ke be le sometime ya go bonda le family yaka ke be le sometime ya go dula le bana ba ka fase ke raloke le bona ke tše dikgang le bona ke tše di-jokes le bona ke ba thuše ka le tsona tša sekolo goba mohlomongwe ke tsamaye le bona re ka re go ipsina o kgotse le gore wena motho wa mohuto nowe so this thing must come to an end as a parent o swantse o bonde le bana ba gago as a person o swantse o bonde le balapa la gago o kgotse le gore ebile o sana nako ya molekane wa gago ka gore wena o phela o le busy too much ka dithuto tša gago ka mošomo wa gago ga ba re o seke wa ba serious ka dithuto tša gago ka mošomo wa gago but e ba le nako ya go socialize e ba le nako ya go bonda le batho ba bangwe so this week o ka kgwetša o ina le mafulufulu a mantšhi gampe kore this week go tswa fa go gona mo go wena kore o na le energy e ntšhi kudu gampe whether wa bereka or not whether wa šoma or not o na le energy ntšhi ge le gore ga o šome a kere o hlwa gae o tlo kgwetša le gore wena this week hey o tla dira di-spring cleaning wa dira di-gardening wa dira se wa dira sela ga o dudišege ke ka mokgwa o leng ka gona this week ke ka mokgwa o leng ka gona ba re o truste pelo ya gago that voice e bolelang le wena e tswa from your heart o e truste ba bangwe
voice o ka ikwang e ka tswa from your thoughts, okay, positive thoughts, but we trust the first voice, not the second one. We trust but o be focused go tlo dependa ge ke re the first one. Well, nako nngwe o ka no tla the first one, the first thought ya tla as a negative thought, e le thought e la gore sepela o utswa 1 2 3 dira moketekete 1 2 3 a kere ge e le gore ke a negative o tswelela a negative thought pele. The second one e tlo ba a positive one, e tlo ganetša botsa gore don't do this, don't do this. Ya ba botsa gore go ka dira so go tlo direla 1 2 3 go ka tsamaya wa yo utswa that thing, ba tlo tseba, ba tlo gera, and then this will be the consequences. O tla tshwariwa goba o tla kubiwa mmereko goba se le sela se tla diragala. And then ge e le positive thoughts e tlang pele again, and then e tla tla ya botsa gore okay dira 1 2 3 o botsa dilo tse di positive le tse di ka o tlisetša kganya, di ka o tlisetša protection, di ka o tlisetša matlatse matlhogonolo. Then a second one which will be a negative one e tla tla ya go botsa gore aga not now, o tla di bona ka morago. Maybe the first one e botsa gore rapela, the second one ya botsa gore aga o lapile man robala o tla rapela go sasa go e bona ke the second thought e le gore it's a negative one. So go ra gore ke e le gore o swantse o e challenge, emelela ka maoto o rapele immediately o kobe that negative thought, okay. And then when coming to relationship, lo tsa relationship di tlo tsamaya gabotse this week. O na le relationship e botse, it's a passionate one, go ka ba o fela ba le digagano here and there a kere well ke dilo tša lefase tšewe, so but ke dilo tše dingwe tše le gore wena you need gore o be botlhale o tse gore na ge ke kopana le mathata ka ra relationship ya ka ke tlo solva ka sebopego mang a kere o se ka kgotse le gore o ba motho le gore wena ka motlha ge o no ba le mathata fela o motho le gore o paka di-bag ke a sepela, ke ntšha di-curtain ke a sepela a kere go ra gore wena are strong mo mmeleng wa gago, because those are some of the challenges tse o di tletse mo lefaseng. But go kopana mathata o thoma o tšhaba mathata o paka dibeke o sepela o sa face mathata le ka matlhong, then o feleletša kae ka lagana molao ya gona o ile kopana le same mathata again, oba motlho mobile a o feta na bo ile gore ga nje le wena o kopane le ona. So ba re e ba botlhale a kere e ba strong, mathata a tla ba gona ka ra bophelo, di-challenges di tla ba gona ka ra bophelo a kere, so e ba strong o di face a kere o di solve, o bontšhe matla a gago, o bontšhe botlhale ba gago, because it's like a test. It's like ge re tlile mo lefaseng re tlile sekolong re tlile ngwala test a kere some of the questions di tla ba boleta, tše dingwe di tla ba bothata, tša bothata ke ona mathata wena kopana wena ka ra bophelo. So o tlo re ka la re question e ke bothata ya mpalela a ke a e feta, a o tlo nna fase wa nagana wa le ka o nagana ka yona wa re how can I solve this. So the universe e re try go solve those difficult questions, o seke wa di tšhaba, o seke wa di tšhaba, because no ka e tšhaba you will come back, o tlo no kopana le yona gape. So o tlo dirang why o sa no dila le yona gane jalo wa e fetša once go no ka tla kopana le yona gape again in future, o tsebore okay next time ke kgonne e solve ka tsela e so, next time o kopana le yona o no e lebele fela wa tshega tsa right this is nothing. O se ka kgotse le wena o phela o le anxious, o le depressed, o tshwere ke di-stress, o tshwareše ke batho ba bangwe di-stress, o tshwareše ke batho le ba o tshetša mathata ka ra bophelo di-stress. No, remember some people le tše dingwe ba dira intentionally ka ebe ya gore wena o give up ana o tlo give up ka baka la motho o mongwe. No, the universe ga e nyake go bona wena o faila. Okay, ba re gona le tše le gore o setse o thomile o di dira ka ra bophelo ba gago, and then ba re you need to make sure ya gore o di fetšiše dilo tšewe, o se ka ba motho la gore wena go dira selo ga o se fetše, o thoma project ge e tla gare wa tlogela, o dira eng ge e sa tla gare goba mathomong wa itlogela. Ke thuto mogolo gore ka mehla go o dira selo se dire o se fetše, se dire o se fetše. Go ne batho bangwe motho this year o ya sekolong o registera course e itseng, before ngwaga o ka fela wa tlogela ga sa na interest. Next year wa change o register another course, a different one, ebile ga di tsamaišane o tsamaišane, before ngwaga o ka fela wa tlogela ga sa na interest. Ba re fetša dilo tše o di dirago, ge e le gore o thomile business e itseng o se ka wa napa wa re okay business e ka intirele tšhelete e re ke e tlogele. No, tšwela pele ka yona kona o sa thoma okay lebelela gorena ke eng dilo tše le gore ka di eda ka ra business eke a kere tše le gore maybe
tse le gore motlhomo di ka kgona go recruiter batho go tlisha batho ba bantšhi more clients akere this new things tse le ke tlo di introduce ka business ya ka di tlo tlisha more clients and this more clients ga ba tlile ba tla kgona go bona le this other business e le gore gale ke ntse ke na le yona ga e sepele ga botse akere gomme ba tla e bona gomme ba tla thoma ba di interest gomme le yona e tla thoma go grower rather than gore o tlogele no rather o introduce some more things tse le gore di ka o thuša gore dilo tša gago di sepele ga botse okay so up to so far reading ya rena ya today e re botša ka dilo tše di botse tše le di tlotla tše le gore ke mphufutšo wa phatla ya rena dilo tše le gore we started them in the past dilo tše le gore di dirile in the past tše le gore di tla re tšhetša dimpho le kgono and then ya re botša le gore re santše re plan for the future okay long term plan ba botša ka dimpho tše le di tla tšhelete jalo le jalo akere but ba botša le gore santše o plan ga botse ka re go ka make the right ba botša gore o plan ga botse ka re go ka make the wrong choices o ka kgwetša o loser dilo tše dintšhi o ka loser le yona tšhelete nngwe those blessings tše ba botša ka tsona gore di tla tla mo go wena o ka kgwetša o di loser o ka se make the right choices ba botša gore e ba independent mara ba botša gore stop being controlling akere ba botša le gore o balance mošomo wa gago le dilo tša ka personal things e ka ba personal things e ka ba relationship dilo tša ka mo malapeng jalo le jalo akere o di balance dilo tša mohuto nngwe di se ka kgotela gore di a thulana se ka kgotela gore di a thulana goba o pay too much attention on the other one wa e lebala wa e bona ntho e so dilo tša santse di be balanced because go balance dilo tša remember business ya gago goba mošomo wa gago o tlišetša tšhelete ka mo lapeng akere and then relationship akere between wena le ba lapa la gago di-friends jalo le jalo le wena o tlišetša lethabo mo pelong akere so dilo tša gago di ba balanced dira dilo tše le gore wa di rata dilo tše le gore ke part of your talent akere o se ka thoma dilo a kgotse le gore wa di tlogela mo sebaka-bakeng ga o di fetšiša dilo tše le gore o di thomile goba tšwela pele ka tšona and then mo e le gore mohlomong o kgotse le dilo tša o bona ka gore wa staka go botlhokwa gore o bolediša le batho ba bangwe nyaka maele ka ntle bolela le manyole a gago rapela jalo le jalo gore o kgone go kry-a di-answers to your many questions goba o tsebe gore okay ge ke stakile so ke ntho ke santse gore ke dire go lo jaaka di kgone go stakola ke kgone go atela pele akere okay and then ba buša ba re ya mafelelo ke ntho la gore go na le melaetša ya botlhokwa e le gore o tlo ikhwetša bekeke go na melaetša ya botlhokwa e le gore o tlo ikhumana melaetša ke melaetša e le gore e ka tla o tlišetša lethabo mo pelong ya gago ke a leboga ke reading ya rena this week a re kopaneng gape beke e latelago